Prva lokomotiva. U Srbiji je vlast počela da razmišlja o izgradnji železnice samo 12 godina posle puštanja u saobraćaj prve pruge na svijetu, 1825. godine u Englesku. Knjaz srpski Miloš Obrenović, zemljoposjednik i svinjarski trgovac, naime 1837. godine predložio izgradnju vozenog puta od Beograda niz Dunav pa kroz istočnu Srbiju do Rumunije, gde je imao velika imanja. Svestan je bio koliko bi time trgovina bila olakšana. I dosta vladari planirali su gradnju železnice, ali je tek Milanu Obrenoviću zapala uloga da realizuje planove o tome. To međutim više nije bila samo naša stvar. Potreba trgovačke Evrope za železničkom prugom prema Bosforu, a kasnije prema Aziji, postala sve izraženija, a mi smo se nalazili na najpogodnijem pravcu. Na Berlinskom kongresu 1878. Srbija je dobila nezavisnost i 4 nova okruga, Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički, najviše zahvaljujući Austro-Ugarskoj. Tu je pomoć, međutim, Beč uslovio sklapanjem ugovora kojim se Srbija obavezala za 3 godine napravi prugu od Beograda do Vranja, to jest od današnje granice s Turskom i krak od Niša do granice s Bugarskom. Opozicija oličena u radikalima Nikole Pašića ovo je dočekala na nož. Sam Pašić upozoravao da će se sa tim tehničkim čudom Srbija postati tek mala zapadna država, a prota Milan Đurić iz Pašićeve stranke zapomagao je. Ona je železnica ladna guja koja će se provući kroz srce srpskog naroda i koju će srpski narod mora zagrebati, tako da sam hrani ždaju, koja će ga naizad progutati. Pašić je najviše plašao što će sa železnicom Srbija morati da preuzme zapadne ustanove i zakone, da potisne svoje divne slovenske i slavijanske običaje i ustanove. U to vreme samo Srbija i Crna Gora od evropskih država nisu imale železnicu, ali to ne znači da preko srpske zemlje već nisu kopali vagoni. John Holway, upravnik rudnika Majdanpek, koji je bio u zakupu engleskog društva Serbia Copper and Iron Co., naložio je 1880. godine izgradnju pruge uskog koloseka za prevoz šumske građe. U naredne 2 godine postavljeno je tako 12 km šina od topionice u Majdanpeku preko brda Kuke i velikih livada u dolini reke Šaške. Za ovu prugu u Bavarskoj radionici su 1882. godine napravljene i 2 lokomotive. Prva se zvala Kralj Srbije, a druga nije imala ime. Rudari su ih zvali Milan i Natalija, po imenima tadašnjeg srpskog vladarskog para. Lokomotiva Milan bila je prva parna lokomotiva izrađena na Balkanu. Samo su točkovi i osovine doneti iz Engleske, a svi ostali delove izrađeni su u Rudničkoj Bavarskoj radionici. Sačuvana je do danas i izložena u Požegi. Pruga Beograd-Niš puštena je u saobraćaj 1884. godine.